guys, kita ngomong bocil sambil nyari ondel-ondel guys. Kali aja di sana ada ondel-ondel yang unik. Yo, kita saksikan guys perjalanan kita hari ini. Check it out, check it out. Benar. Ya, loncat. Wow. Loncat. Duduk. Ini anak-anak. Jamaah haji ya. Jamaah haji. Nyebrang guys. Atas pakai baju oranye.
Bocil ikut-ikut. Udah. Awas jangan di pinggir-pinggir. Mana kita? Ke sana. Iya, ke sana kan? Sini. Iya, sini benar. Kayu. Naik grab aja. Dia bahagia banget. Bahagia banget guys. Bocil guys, jalannya cepet banget. Gak tau emaknya berat bawa badan, dia cepet banget jalannya.